muri ino nama tuganira nawe iriya nama tuyitesheje agaciro ku mugaragaro. iriya nama tuyitesha agaciro gute? Reka nsobanura umuntu azavuga ikintu anakidefande kuko ikintu iyo gikenye ubwenge ntuba wakimaze imbaraga, ariko iyo gisobanuye mu kuri kwaco gikwiye gushira imbaraga. Ko baradefanda ingaruka zigiye kuba ku babembe ariko bataradefanze ingaruka ziba ku banyamurenge. Tuwucumvise nagihawe wari gutanga ituro ryo kumperekeza rigomba gutangwa, mu byukuri rigomba gutangwa. Kubera iki ababembe bahaye badefanda consequence z'intambara kubera ko igeze mu mushasha igeze iwaboga handi intambara ihayibera neza nta munyamurengo hatuye guhera Uvira Makobora yabaye Tombe ugatambuka kugeza Baraka nta munyamurenge numwe uba muri uyu mushasha wo kuri Tanganyika n'ababembe nukuvuga ngo intambara igeze iwabo none batangiye gusaba abanyamurenge ko tuganira kugira ngo duhagarike intambara kubera yuko ingaruka zigeze iwabo ariko ingaruka zikiri iwacu. Bagaza bibwira bene wabo ngo nibatanga umusanzu kugira ngo abanyamurenge n'ibyabo bashire babakuri wabo. Birashoboka ko hari umubembe ushobora kuba warashwe muri operation ubu nyine abana be babaye imfubyi kuko natwe dufite abacu barashwe wa munsi mu Minembwe abana baba ari imfubyi ariko ntibabareba. Uyu munsi noneho babonye umupfakazi wabo w'ababembe mu Minembwe ntibarimo babona uburemere bw'umupfakazi w'umunyamurenge n'abana sigiwe n'ukuntu tugowe. Ariko none babonye umupfakazi w'umubembe n'abana abasigiye bahamagaye abanyamurenge ngo tuganire ku ngaruka z'intambara. Twongeye kubasuhuza mwese tubiriza abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye dukurikira, abadukurikiye kuri Joshua Entertainment, abadukurikiye kuri Iruhanama TV 1 aho niho bino biganiro muri gisange kino kiganiro, ndetse kandi abasanzwe badukurikira kuri Rugenza TV ndetse no kuri Munda TV 1 aho mwese reka tubiyegereze na hano munyarukira kuri Ruhanama TV 1 mukora subscribe. Tubashimira abantu bose mumaze gukora subscribe ndetse nawe utarayikora tugusaba kuyikora kugira ngo dukomeze tukugezeho ibyiza tuba twabateguriye. Nk'ibisanzwe turi kumwe na Evangeliste Ruhanama sumushitsi hano kuri Joshua Entertainment ndetse kandi niwiwe kuri Ruhanama TV 1 naho muhanyarukire. Reka rero mwiyegereze hanyuma twinjire mu kiganiro cy'uno munsi. Kaze Ruhanama. Yego murakoze cyane bwana Joshua Entertainment. Na meza mwabyukanye. Turabyutse. Munsi turi kuwa mbere. Yego. Ejo ryaririye ingaryiza ku bantu benshi. Nabonye hari umukecuru rwose wanezerewe gatera haleluya irimo Uvira Tombe yari afite ibyishimo byinshi cyane kandi koko ntawe utoshima Imana. Erega n'abatarabonye umwanya wo gufata microphone ngo batereze izivuga ko Uvira Tombe nanone zirateye muri izo haleluya zirateye muri bo zirateye. Ni byiza cyane no gukomeza n'ubundi kwishima no ndetse kandi no gukomeza guharanira kubaho ku mututsi wo muri Nord ndetse na Sud muri DRC. Kuri uyu munsi rero ngira ngo tudatindiye abakunzi bacu reka twinjire mu kiganiro twifuje kuganira kuri uno munsi. Hari ejo bundi ku itariki 13 z'uku kwezi kwa 12 2025 i Burayi habereye inama ya communauté y'ababembe ndetse n'iy'abanyamurenge baganirira hamwe ico bahuza ndetse no gushakisha amahoro no kongera kwihuza, bavuga yuko ibihe byatambutse na byari by'abanyepolitike babatandukanije kubw'inyungu zabo, ariko ubwo ni igihe kirekire murabiza amateka murayazi umubembe n'umunyamurenge uko bari babanye, ibihe uko byagiye birushaho gukomeza kuba bibi. Kuri uno munsi rero bakaba bakoze iyo nama yo kuba bakwihuza. Ibyo rero tugiye kuba twibaza ni byinshi muri ibyo ngibyo. Turibaza kwanza icyambere tese kino gihe nico gihe
nyaco cari gikwiriye yuko umubembe yegera umunyamurenge akamubwira ati twongere duhuze tubumwe twubake Kongo yacu ibyabaye n'amateka. Aho ntibyaba bigaragara nyine yuko ari ukubura inzira cyangwa se ari amabura kindi. Urabyumva gute wowe? Murakoze cyane, nongeye kubashimira bwana Joshua Entertainment. Yego. N'abashaka no makuru naho bayashakira no kuri Ruhanama TV1. Naho ngaho no bazo basanga amakuru mugani wa Rugenza ngo mu nda y'isi. Amakuru badasanga ku kindi kinyamakuru. Urakoze cyane, ndashima Imana yuko nubundi nyine turamutse nkuko wari ubivuze. Imana himbazwe yuko idutije kuramba kuko kuramuka no kuramba. Umugabo umwe w'umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ihene yose y'inkunguzi ngo izira gatigiso ca mucoma. Ihene y'inkunguzi yose izira gatigisu ca mucoma kandi gishobora kuyibaga. Igisu kikayireba kikayihorera kayibwira ngo umunsi mucoma azomasha kukotsa zogukeba jewe nzogukeba. Ariko iyi gisu kitabe mucoma atarakibwira ngo ihene irotswa none igisu kiza ciryamira ihene ikakiragata kikicecekera ariko kirusha ihene uburangi. Ikindi kandi buriya nduzubona ko isazi yitura ku gutwi kw'intare. Intare ikagumikagira gutyo gutwi ihayiye amagira ngo ireke kuyibuza ibitotsi n'amahoro yo yiryamiye munsi y'igiti. Tideranje. Buriya ndi bisobanura ko isazi irusha intare imbaraga. Intare igihe cyose bahaguruka yo kwica isazi nishi. Noneho urakoze cyane bwana munyamakuru Rugenza Entertainment. Joshua Entertainment nako ngo Rugenza sorry. Nawe arakabaho nuko nkunda gutegera. Oya numwe ubundi Joshua na Rugenza ubundi numwe. Yego. Reka twibaze kuri kino kintu. Iyi nama yabaye. Ya hariya muri Europe ihuza communauté y'ababembe na communauté y'abanyamurenge. Yize ku magambo agera nko kura yavuze ibyo yaganiriyeho irangize ikirana conclusion yabo. Yavuze ijambo rya mbere ngo baganire kuri historique pour la cohabitation pacifique entre des communautés respectives. Baganiriye mu buryo bwa kera mu bari babanye imibanire y'ababembe n'abanyamurenge. Ikintu cya kabiri baganiriye kuri situation sécuritaire et conséquences sur nos communautés. Baganiriye ku kintu cy'umutekano muke n'ingaruka ziterwa n'uwo mutekano muke kuri ayo makominote yombi. Barangije kubiganiraho byombi baravuga ngo après l'analyse et réflexion approfondie sur nos communautés si ho cité, baravuga ngo ijambo rya mbere bakuyemo ngo instaurer un cadre permanent de dialogue entre les représentants de deux communautés en Europe. Icya kabiri ngo instaurer un climat de confiance et un système de protection mutuelle entre nos communautés. Ijambo rya gatatu ngo favoriser les échanges économiques entre nos communautés plutôt. Aravuga ngo compte tenu des situations sécuritaires actuelles Fizi et Itombwe, nous tenons à interpeller nos communautés pour éviter que Fizi et Itombwe ne se transforment en un champ de bataille qui pouvait causer des pertes de vie humaine inutiles. Ijambo rya mbere kugira ngo tugende tuganira. Njewe ukuntu mbyumva ino nama nta nama mbi yo kugira ngo abantu babane mu mahoro ibaho. Ariko c'est trop tard. Hari ikintu kibaho kidakozwe mu gihe caco. Ikintu bwaco kikaba ciza
ariko kubera ko kigakorwa mu mwanya kidakozwe utari mu uwacu. gihe cacu kikaba kidafite ikitujuje ubuziranenge, kikaba kidafite agaciro kubera yuko gikozwe mu gihe kitari icacu. Est-ce que on peut se poser la question, uyu munsi niwo munsi ababembe batekereje guhamagara abanyamurenge ngo baganire kuri historique ya vivre en paix, yo gusubira mu buzima, ngo historique pour la cohabitation pacifique, ukuntu babanye barashaka kwibutsa abanyamurenge ukuntu babanye mu mahoro mu bihe byashize. Cyangwa bari muri kote ya faiblesse, bari mu gihe c'imbaraga nke c'urugamba, bashaka kurengera babo, si ugukira kw'imitima, ni ukurengera bo bavukana. Kuri jewe nta nama mbi iriho yo kubana mu mahoro, ariko jewe ku bwanje ndahamya ko iyi nama idatewe no gukenera amahoro kwa cane, itewe n'intege nke bagezemo y'urugamba. Kubera iki? Iri haruguru iwacu intambara yatangiye 2017 muri fe ya 2016 2017, ubu tugeze muri 2025. Umunsi inka z'abanyamurenge zitangira kunyagwa mu Matanganika, intambara itangira, ababembe bari muri Europe kandi bari kumwe n'abanyamurenge. Ahubwo twumvaga amaudio ahimiriza bene wabo gutanga umusanzu w'amafaranga yo kuja gusapotinga bene wabo kugira ngo batwice, batu exterminer, parce que c'était une mission bafite yo kutumara, yo kutuderasina, yo kutumaraho, yo kutwirukana, yo kudutsembaho. Iyo niyo ari mission kandi kubera ko bari supported na leta, na FDLR na Mayimayi na n'indi mitwe myinshi iri kwalize hariya, babonaga ko bari muri position y'imbaraga idashobora kumva ko bakwiye kutwibutsa ngo tubane neza muri ico gihe. Ariko uyu munsi bakaba batwibutsa ini cohabitation pacifique, imibanire myiza historique ya cohabitation pacifique, histoire y'uburyo twabanye neza. Tiba bitwibutsa rega turabizi. Ubu se wonibutsa ko ndi Papa Prince? Oya, ndabizi kukurusha utarabimbwira. Tiwonibutsa ko nabanye no mubembe neza, ndabizi umubembe atarabimbwira. Ariko se kuki babisabye le 13 ku itariki 13 z'ukwa 12 muri uyu mwaka? N'uyu munsi batekereje ko ibintu byo kubana neza bigomba kubaho. Ica kabiri bavuze ngo kuri situation sécuritaire et conséquences sur nos communautés. Voilà. Bavuze kuri situation cyangwa se ku mutekano muke uterwa n'intambara n'ingaruka zabyo. Babivuze none tudufite tariki 15 nukuvuga ngo inama isibye gusa umunsi w'ejo. Umunsi w'ejo ingabo zatwirwaneho zari zigeze he na nafse M23 zari zigeze ngira ngo hafi ya za Baraka, zari ziri muri wa mushasha w'ababembe, reka tubyite gutyo, zari ziri muri wa mushasha w'ababembe. Nukuvuga ngo mu bundi buryo wenda hari ubwato bw'umubembe ushobora kuba bwari bwarashwe, hari umubembe wahunze mu nzu yiwe, ugeze wenda inganje wahunze wavuye iwiwe. Nukuvuga ngo ababembe ntibababwira abanyamurenge situation y'intambara n'ingaruka zayo, ko barabwira abanyamurenge situation y'intambara ku babembe n'ingaruka zigiye kuba ku babembe. Kuko zo ku banyamurenge zamaze kubabaho kandi igihe zatubayeho ababembe ntibatekereje ko tuziganiraho. Ntiwanomvise naguhawe? Oya nakumvishije. Igihe intambara yatangiye hanyazwe inka z'abandi z'abanyamurenge, hishwe bande abanyamurenge, hoza haterwa imihana y'abanyamurenge.
leta igaha mayimayi ibikoresho. Reka kubwire nje wakubwiye abo bayira ruguru ubushize narabikubwiye. Bari basigaye bahazakatanyama bakaziha amasasu bakayakura mu madegu igihe cy'uwitwa Kitenge n'umubembe uriya mwembe witwa Ekembe urumva bagafata amasasu bakayaha abashi bakayashira mayimayi mu kane k'imanunga hakurya ya Rwiko. Jewe ndi mubafasha abashi babakomeretsa barasigaye bayahabwa bakayajana twabafatiye kuri Rwiko. Je ubwanje uyu nguyu wawe bikubwira ndi mubafasha abo bashi kuri Rwiko bapakira amaboxe bakayajana bakayashira ababembe hehe mayimayi mu isoko ya hehe mu kane k'imanunga. Aho ico gihe ababembe bari muri Europe, ariko ingaruka zari ziri ku banyamurenge. Tibatekerezaga, tibahamagaye abanyamurenge ngo tuganire ku ngaruka ziterwa n'intambara n'umutekano muke. Kugezaho mu Minembwe habaye manifestation y'abamama b'abanyamurenge. Abagiye muri manifestation baricwa bose b'abamama birundu, abantu batahana maiti y'abamama bagiye muri manifestation yo ku manifesta, kandi ntibarashwe na mayi, barashwe n'ibiyongozi by'akatanyama cyangwa se ingabo za Kongo zari ziri hehe mu madego. Ico gihe ntibavuga ngo duhagarike tuganire kuri historique ya cohabitation pacifique. Abembe ntibaduhamagara ngo tubiganireho. Kugezaho leta yagemuriraga mayi amasasu nkayo ngayo nkubwiye bahaga abashiba bakomeretsa. Nje ubwanje njewe nari ndi mubafatiye kuri Rwiko bikoreye ayo masasu. Urumva ibyo biratambuka. None abantu barapfa, mibundi irasenyuka irashirashira. Jewe yasenyutse nari nihagaze umunsi wa nyuma twarwaniye mwirango rya Nyamaro kiraro cha data wacu kwa Munganga, niwo munsi wa Fanderete nkiriho apfa. Nije twari turi kumwe n'ejo rufite advance pata Fande nkiriho acinzira yirango aje kuduha musada. Jewe n'umuhungu witwa Musekera w'abasinzira ni batayo yanje na Musekera niyo yari iri imbere aza kuduha musada acinzira yepfo, inzira yaciye yinji yari inzira ya aduye yafunze agwa muri ambushe. Niho Fande nkiriho yagize ate, niho Fande nkiriho yaguye. Ico gihe imihana y'abanyamurenge haisha, ico gihe abanyamurenge bahaye bapfa, ico gihe inka z'abanyamurenge zinyagwa, ico gihe ntareme abanyamurenge bafite, ico gihe abana n'abagore bahabirukanga ku misozi, ico gihe uwo munsi twiriwe turwana tuhaye dukinga kugira ngo turebe ko abanyamurenge barenga mu mikenke bakagira mu mikenke iruhande rwa Monisco, tukareba ko byibura batabarasira no mu maso ya Monisco. Ababembe muri Europe baza bareba, ababembe bari muri Europe ico gihe boza bareba. Kandi ico gihe nico gihe bagaza mfari ya audio, uyu mubembe wagazubuza babo, uyu mugore wagazubuza babo wa Baraka wagazubuza ngo bareke kumara abanyamurenge. Sinza nibuka uriya mugore nibuka izina ryiwe ndaza kumuvuga ahabwira ba Osambo bose ati nimuve muri ibyo. Bene wabo baramwanze cyane, bene wabo baramwanga. Bukeye n'igihe cha Mutetezi kibukira apfuye yasubiye kubibabwira ati narababwiye ngo mureke kwangana, mureke kumara abanyamurenge murabyanga. Ico gihe izo ngaruka zari zituriho. Igihe Minembwe yatangiye gushira, kwirumba harasenyuka harashira, mu Masha harasenyuka harashira, Igakenke hatangira gusenyuka ibice bimwe, aho Igakangara ruguru kwa Karani harasha. Niko abantu bahaye bishwa. Nico cagihe abamama boza baje mu mirima bagafatwa bakicwa, bamwe bakazashingwa ibiti mu myanya y'ibanga. Urumva ariko ico gihe cyose ababembe ntibatwibutsa ngo nimuze tubana amahoro, ngo bahamagarire bene wabo kureka intambara. Imana erega Imana si umuntu umwe kwisi. Ikindi kandi iyo umuntu ari muri kote ya faiblesse, buriya waruzi ko abazungu batadukunda, tibadukundana bukeya. Abazungu ntibadukunda n'umunsi warimwe. Abazungu bakunda inyungu, abazungu bakunda aho babona inyungu, abazungu bakunda aho babona amaramuko. Umuzungu abonye
aho abona amaramuko ntashobora kugukunda wowe nubwo wobigenza gute. umuzungu waje hari inyungu iteka ryose. Suko abazungu bari bayobewe ko twaye twishwa. Suko amakominote internationale yarayobewe ko twaye turengana. Ntaco bari kudukura, ntaco bazabona, ariko ntaco badukuraho. Abari bari muri Cote Fort yari Kongo yasinyiye kutumaraho. Yari hayibaha ibiguzi byacu. Ubushize nicyo nakubwiye ngo Kongo yadushize ku isoko, abarundi nabo batsindira iryo soko ryo kutumara. None bataye ifaranga nzira basubiyeyo bataturanguye, ariko nico cyari cyabazamuye kuturanga. Twarabashingiye mbese twabaye ibyashara byajinze ku barundi batugezeho birabananira babona batoduca. Erega turi icambu kinini kitopfa kuvogerwa abanyamurenge, tugira Imana turi n'abagabo. Yego ico ngico ndagitambutse. None se uyu munsi niwo munsi batekereje ko hakwiye kwibutsa abanyamurenge historique ya cohabitation pacifique. Ica kabiri niwo munsi bagiye kutwibutsa ijambo ryakabiri nakubwire baganira ni situation sécuritaire et conséquences ziterwa n'izo ntambara. Ingaruka z'umutekano muke uterwa n'intambara. Ibyo byose byagiye bigaragara hari ko batarebye ingaruka zituriho igihe abamama boza baraswa bagiye gukora manifestation. Nta mu mama agayaga ku manifesta afite imbunde kwari ukubwira abantu ngo nimureke kutumara. Ariko ibo bahitamo kugira gute guceceka ico gihe. Ariko uyu munsi intambara irajegeze kuri Goma. Nabzo wenda zobivuga mu kiganiro c'ubutaha. Gisegete yavuze ngo nuzalo atakele Rwanda a partir de Goma. Buriya ndaza kubwira ico bita Hutu Empire mu kiganiro kige tuzokora. Ico byari iriya ligne ico yari ifite hariya. Biratambuka. Biraje ngo Bukavune tombera jamais. Bukeye iva muri fitirija muri preza iba tombe. None pour le moment yabaye passe. Yabaye tombe. Bitakwira navuga ngo Uvira ne tombera jamais. None pour le moment Uvira yabaye tombe. Ese bo ntibazi kureba n'igihe c'Imana nimba bagira n'ubwenge, ntibazi no gutekereza ngo barebe igihe c'Imana, barebe n'igihe yuko umuntu wese ukora ikibi ataza faulu. Ibyo rero niki ababembe kuri none selo analyse yaje. Ababembe kuri none ntabwo ababembe kuri none bahaye bashaka ko habaho une cohabitation pacifique. Bari muri côté de faiblesse, kandi zangaruka zatubayeho uyu munsi zitangiye kubabaho. Nizo rero baba bari gutinya ko baradefanda ingaruka zigiye kuba kubabemba, ariko bataradefanze ingaruka ziba ku banyamurenge. Tucumvise nagihawe wari gutanga ituro ryo kumperekeza rigomba gutangwa mu byukuri rigomba gutangwa. Kubera iki ababembe bahaye badefanda consequences z'intambara kubera ko igeze mu mushasha igezi waboga. Hano intambara ihayibera neza nta munyamurengo hatuye. Guhera Uvira Makobora yabaye tombe. Ugatambuka kugeza Baraka nta munyamurenge numwe uba muri uyu mushasha wo kuri Tanganyika. Nababembe nukuvuga ngo intambara igezi wabo. None batangiye gusaba abanyamurenge ko tuganira kugira ngo duhagarike intambara kubera yuko ingaruka zigeze iwabo, ariko ingaruka zikiri iwacu. Bagaza bibwira bene wabo ngo nibatanga umusanzu kugira ngo abanyamurenge n'ibyabo bashire babakuri wabo. None intambara igezi wabo, twebwe ngo tuganire ku kinduca cohabitation pacifique ngo kandi twirinde turebe no situation sécuritaire ngo n'ingaruka ziterwa n'intambara. Birashoboka ko hari ubwato bwo mubembe bushobora kuba bwahuye n'ikompora bugasha. Birashoboka ko hari ingurube yo mubembe ishobora kuba yarashwe. Birashoboka ko hari ihene yo mubembe ishobora kuba yariwe. Kakuri inka zacu natwe zoza ziribwa. Birashoboka ko hari umubembe ushobora kuba warashwe muri operation, ubu nyine abana be babaye imfubyi, nkuko natwe dufite abacu barashwe wa munsi mu Minembwe, abana baba ari imfubyi. Ariko nti babareba uyu munsi noneho babonye umupfakazi wabo w'ababembe mu Minembwe, ntibarimo babona uburemere bw'umupfakazi w'umunyamurenge n'abana sigiwe n'ukuntu tugowe. Ariko none babonye umupfakazi w'umubembe n'abana abasigiye. Bahamagaye abanyamurenge ngo tuganire ku ngaruka z'intambara.
eske wowe bitekereje uyu munsi no kuganiraho kubera iki batavuze intambara igitangira ko atari twebwe twabaharariye ko badusanze aho twari turi bakaduhararira barangiza kuduhararira ntibatekereze ngo tuganire wa munsi intambara yatangiye mu Mibunda wa munsi intambara yatangiye mu Matanganika ngo ari wo munsi tuganira ariko bagatekereza ko tuganira tugeze mu Mushasha iwabo. Il faut se poser la question jusque là, est-ce que dis-moi les babembe bakeneye umutekano nyawo w'ukuri cyangwa bakeneye umutekano ubarengera kugira ngo barebe ko bohaha izindi imbaraga swate mu Burundi kakuri bavuga ngo Burundi ko burateguza igitero swate barebe ko hari ikindi leta ya Kongo ishobora gukora kuko nubundi leta ya Kongo iri nyuma yabo ngo nabazalendo iba supporting kugira ngo bamare abanyamurenge kuko ari twe tukiri ku isoko erega turaremura nubwo twajingiye abarundi ariko kuri leta ya Kongo iyo ikakujya dore uko byagaza bimera wari utaraje ku masomo nk'i Burundi hari atwigiye cyangwa mu Rwanda n'ahandi gugurisha ikimasa umunsi wa mbere kijinge n'ubucuzo gisubize kandi gatanu kuri leta ya Kongo turinki ikimasa cajingiye abarundi ejo muri twari stendi bumvikana ibiciro ikimasa kirasubira kirataha ariko kikiyakigezwa n'ubundi kiracyari ko kigenzwa ko cobona undi muguzi yantikizwa mu tikiguzwe rero kuba bembe rero ndabona yuko ikino gihe atari cyo gihe nyine cyo kuba bokwaka gusaba kubana amahoro n'abanyamurenge ndi kubona yuko bari gutinya ingaruka kandi mu gihe rero zino ngaruka zatubayeho z'umutekano muke uterwa n'intambara kwicwa twishwe abarebera gutya biramutse bo bitababayeho ntibobona ntabyo buriya babireberaga kure bitubaho bakabona barabyishimiye bitarababaho rero ntibobona agaciro kayo mahoro bari kwaka niyo mpamvu rero ibi ngibi byo byaba ari ukujijisha gusa byo bari kugira ngo babone agahenge ko kwiyegeranya kandi n'ubundi bakomeze ayo mahoro bari gushakisha bakomeze bayasenye bumva yo kino gihe rero atari igihe na gato cyo kuba botegwa amatwi ngo bumve ubwo busabe bwabo ahubwo bategereze kuko nubundi yuko AFC na MRDP ico biharaniraho nukuba hamwe ku mukongomani nico nenda gusora nico naheza gusora rero ababembe ni bategereze nta rupfu ruharubajaho keretse ukomeje nyine kurwanya amahoro ariko uwemera AFC MRDP bikamugeraho arabahama amahoro nibategereza dore nkubwira ijambo rimwe muri no nama twatuganira nawe iriya nama tuyitesheje agaciro ku mugaragaro iriya nama tuyitesha agaciro gute reka nsobanura umuntu azavuga ikintu anakidefande kuko ikintu iyo gikenye ubwenge ntuba wakimaza imbaraga ariko iyo gisobanuye mu kuri kwaco gikuye gushira imbaraga yego twakoze imingano inshuro zingahe n'ababembe inshuro zitagira ukoze kandi igihe cyose ababembe bakenaga ko dukora umungano twawukoraga ari uko babonye ko bagiye kunanirwa urugamba bakaza kwaga tugakora umungano ariko igihe cyose babonaga bagifite imbaraga ntibakundaga ko dukora umungano reka mbishire mu mategeko mbese amategeko uko abivuga article 33 reka mvuge ico ngico conyine gusa sinja muri code penale reka mvuge gusa article 33 ya code civile livre 3 abantu bazasoma amategeko na genionise ndaza kubi nimbikanza ndakubwira n'amapacte ya droit penal international ya mapacte ya Nations Unies ico communauté internationale ivuga ku bantu habayeho violation ya droit de l'homme urumva wa muri article abantu bagende basome article 3 il y a droit il y a droit de l'homme ma pacte il y a droit de l'homme ari ya Nations Unies ari ya story chapitre ya gatatu barabona iyo umuntu yakoze violation ya droit de l'homme hakaba ku massacre hakaba ku genocide hakaba ku deracine hari ca amategeko bivuga hari n'ibihano byabyo biteganyijwe iyi article 33 ya code civile livre 3 urumva nari mvuze kubera umungano niki ni ubwiyunge amasezerano mugirana n'umuntu uzi ukundi ivuga mu Gifaransa iyi article iravuga ngo les conventions légalement formées tiennent lieu de loi en ce qui les ont faites
bivuga iki iyo mugiranye amasezerano n'umuntu nkavuga ngo nzagukorera umbariye chef umpaye akazi nzagukorera hari ico bita les obligations de l'un envers l'autre hari ama obligation akuriho hari n'ama obligation adiho tegerezwa kugera ku kazi saa 2 tegerezwa gukora akazi wantegetse en contrepartie utegerezwa kumpemba ukwezi kurangiye hari ibyo nkugombaho wenda hari amasirance y'ubuzima hari umushahara ukwiye kuzira ku gihe n'ibindi amategeko ko biteganya mu mategeko ariko les conventions légalement formées tiennent lieu des lois en ce qui les ont faites, c'est-à-dire que nous sommes obligés de respecter les contrats. Si l'un des parties dans les contrats viole les contrats, donc il y a une loi qui sera appliquée. mugomba kubahiriza amasezerano mu gihe hari uwatanye kuri ayo masezerano hari uwatatiye ayo masezerano hari itegeko il y a une loi destinée à sanctionner cette infraction, destinée à punir les délinquants. Hari itegeko rihana uwarenze kuri ayo masezerano. Lisez l'article 3 ya pacte ya droit de l'homme iri ya masharti ya Nations Unies. Soma article 33 ya code civil ivuga ku ma convention légalement formées tiennent lieu des lois en ce qui les ont faites. Reka ndangirize kuri kano kantu mwana wa data. Dore kano kantu bavuze ngo bamaze gusoma ngo après l'analyse et réflexion approfondie sur nos communautés si hosité ngo bavuze ico ngo bakoze ijambo rivuga ngo instaurer un cadre permanent de dialogue entre les représentants de deux communautés en Europe. Ngo bashireho ngo ikiganiro gihoraho ngo cabaserukira ayo moko yombi ntaco bitwaye nibaganire ku bindi ariko iki ngiki canone cy'inama c'est trop tard. Imiti yabaye expired ne sera jamais traiter la maladie. Icaga tatu ngo favoriser les échanges économiques entre nos communautés. Aho nagasuzuguro umvire no jambo rya gatatu ngo favoriser les échanges économiques. Yewe twari turiho ababembe batazamuka n'umunyi wacu. Ikiro cy'isukari cyari kigeze muri $30. $30 ku kiro kimwe cy'isukari. Ejo bundi abana ba mukuru wanjuri nakubwira baguye ku rugamba ruguru. Bombi baravya abana bakobwa bombi yasize bashatswe bombi. Nabohereje amafaranga yo kubahemba babyaye. Mbohereza amafaranga yo kubahemba barambwira ngo $100 mutaco yohemba umwana. Ngo ni ibiro bitatu by'isukari agasago $10. Ibaze $100. Mugiye $100 yohahiye habe n'abana bombi bakajya kubahemba. Kuko iwacu hari ibyo kurya ibintu byari bihendutse. Ariko $100 baye ibiro bitatu by'isukari agasago $10. Ico mvuga niki kuko ibari ababembe muri Europe batekereje ko akwiye kuba échange économique, hakwiye kuba kudandazanya guhana n'ibicuruzwa. Singuciye mu ijambo ariko nibigaragara neza yuko ibi bibazo tumaze gucamo muri no myaka yose igera ku 8 kuva kuri 2017 gutyo ni bibazo nibyo bari barapanze. Urumva izo kote zose bavuze boganiraho baganiriyeho bagomba ku executa nizo bari barapanze biriya byose nibyatubayeho. Babonye uburyo muramutse mufunze nyine iyo échange économique ingaruka zobagiraho. Urumva nono baramutse bareba ku mutekano bareba ibyo bintu byose aho bavuze aho ngaho bareba uburyo batwishe muri ubwo buryo bakavuga ngo kubera ko bamaze gutawara bano bantu uduce twose tumaze gufatwa ndetse naho twari dusigaye naho hagiye gufatwa hose nibyo bizatubaho bazihimura. Kurumva baravuga ngo reka twirengere rero muri ubu buryo ko barahenda ibipfuye. Dore nkubwira ijambo warugeza ninde wabaroze. Dore nkubwira ijambo rimwe haraho Paulo yandikiye abagalatiya ngo se ninde wabaroze. Ijambo rya mbere hari umugore umwe w'umwadeperi wavuze ijambo riranezeza aravuga ngo ni wirukana umuntu cyane ngo uzibikemo n'imbaraga ngo ujyazo kurusha imbaraga
ngo zo kwiruka n'ubundi nawe akwirukana uburyo uzomuhunga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, abarundi aho gutega aho kuja kurwanya Red Tabara bateza abanyamurenge yambushe bagiye gushaka imyunyu n'amasukari babarasira kuri Rwerera. Bikwereka yuko nta barundi bari bagiye gucunga umutekano no gushaka Red Tabara, bari baragiye gushaka umunyamurenge. Icya gatatu, iryo jambo twari turiho, eske uyu munsi umunyamurenge nico gituma navuze ngo kuno ganira tugitesha agaciro. Uyu munsi umunyamurenge akeneye iyo nama yabereye muri Europe. Uyu munsi umunyamurenge akeneye échange économique no mubembe, niko umunyamurenge azamura niko mubembe azamura iwacu kwinzira yabonetse. Ubu nyine umunyamurenge yorangura agaca ku Kirungwa wenyine akarenza ibizashari wacu, yoca inzira yakaziba akarenga mu Rurambo, noneho habaye niya Baraka yorenga ibubembe na Mukoko irakinguka. Ubu nyine barenge muri Mukoko. Nta échange dukeneye yo kuvuga ngo ababembe ngo nibo bafavoriza. Barasa n'abatubwiye ngo mwari mukeneye ko tubagemurira bino ngo dukorane échange économique. Gituma batabikoze mbere y'ahangaha bagatekereza kubikora uyu munsi ntabyo dukeneye kuko turabifite turigererayo. None se umuntu yokubwira ngo ukubunyine no kubwira wa ngo ukeneye kubwire gute ukeneye kamera kandi guteresa imbere isi yawe ni yawe. Ntayo ukeneye kamera kuko orayiguse. Yego tidukeneye échange économique kuko inzira zirahari turigerera ku isoko duhahe titugemurirwa n'ababembe muri échange économique. Ijambo rya nyuma ngo compte tenu de la situation sécuritaire actuelle, Fizi et Tomboué, nous tenons à interpeller nos communautés pour éviter que Fizi et Tomboué ne sera transformé en un champ de bataille qui pouvait causer des pertes de vies humaines inutiles. Ubwo n'ubwoba gusa n'ukwikunda gusa. Dore nkubwira bavuze ngo ndibakeneye ko Fizi na Tomboué ngo ahinduka ikibuga c'urugamba si mu minembwe gahunda ngo bitaza gukoza ngo bitaza gutera impfu z'abantu ngo mu buryo budakwiriye. Ariko mu gihe drone zazituro minembwe si mu Rugezi hariya. Ese nkubaze kubera iki drone zitararasa ibaraka mu Abembe? Kubera iki drone zitararasa Fizi? Si bo bazirasa. Niko mpaye nkubwira. Seke nuko ari twe turi ku isoko. Ababembe ntibahaye bavuga kubwo gukunda kubabana n'abanyamurenge neza. Ko baravuga kubera yuko intambara igeze iwabo. Ariko iyo babuno buremere bukiri iwacu nta nama abembe baba bahamagaje muri Europe cyane. Kubwanje idubu imbere cyane. Kuko jewe original narakubwiye idubu original idubu cyane. Twese turizo. Ico nkubwira niki tugana no ku musozo. Tugane ku musozo. Ababembe ntibatubwiriza amahoro. Urumva? Kuko nubundi amadubu n'intare za Sarambwe nta kindi gishizwe imbere. Objectif principal yatwirwaneho na M23 intego nyamukuru, reka mbisubiramo, intego nyamukuru y'amadubu n'intare za Sarambwe nukwanga guverinema ya tribalisme, nukwanga guverinema y'amacakubiri hakaba guverinema y'ubumwe n'ubwiyunge y'amahoro mu bwoko. Tibatubwira ibi batubwira bose nugira ngo tugira amahoro nibyo gatwebwe n'ubundi twaturwanira. Niba tuza amahoro yageze iwabo siko ababembe nibareka iriya nama cyo gutuma twayetesha agaciro. Amahoro yageze iwabo, échange yahabaye, iyo échange économique baba bavuga. Situation sécuritaire ntaco tukiyivuzeho yahageze. Bakeneye ikindike nibagume hamwe aho twirwaniwe M23 aho afse yafashe nta mutura guhaye upfa. Abapfurera ibuvire ejo bundi babonye ko kera batangiye umuganda wo gukuraho umwanda kuko umwanda utera indwara. Batuje umuntu bari mu bikorwa kera imodoka zatangiye kuja hehe ibukafu. Niki nuko amadubu ahayazana amahoro, ahayazana umutekano, aho ageze ntitubikise bababembe nibatuze byageze iwabo twabibagemuriye. Nibareke kugira isoni ziraga nikibza soni. Nibareke kugira isoni twebwe twabibazaniye bagubwe neza batuze bakomere. Gusa ikintu kimwe gihari nasaba, il faut que la justice soit faite. Tugira imitima yaguse yo kumenya kubabarira bameze nkabo twebwe kugira ngo tubane neza. Ariko kandi bidakuyeho kuko urukiko
rukwiye gukurikirana abakoze Ibyaha. amahano, abakoze ibyaha. Urukiko rwo rukwiye gukurikirana abo ngabo, hanyuma twebwe ubwacu tukababarira, tugaturana n'abandi neza, kugira ngo tugire igihugu cy'ubumwe n'ubwiyunge, twiyubaka. Buriya bakoze jenoside hano hakurya mu Rwanda muri 1994, jenoside yakorewe abatutsi, baraturanye, abahutu n'abatwa n'abatutsi baraturanye mu mahoro mu Rwanda, kandi abahutu nibo bakoze jenoside bica abatutsi. Bimaze kugenda gutyo, habaye ijambo ry'ubumwe n'ubwiyunge, habaye ndi umunyarwanda. Ubu leta yabo ni leta y'umunyarwanda, si leta y'umututsi, si leta y'umuhutu, si leta y'umutwa, ni leta y'iki y'umunyarwanda. Nibe leta yacu. Ariko kandi uwishe, none se barya abantu uzubona bambaye rose, si uko bafite ibyo bakurikiranyweho, si uko bafite ibyo bakoze, si uko bafite ibyo bashinjwa. Aho uwagize icyo yakoze nagikurikiranweho, ariko twebwe ubwacu dutera intambwe, tureke kugomerana, kuko iyo ubitse ubugome ni wowe buzabwica mu mutima. Tureke kubikirana ubugome, tubane neza, ariko kandi tureke n'ubutabera bukora akazi kabyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka rero tugushimire, ndetse n'abari badukurikiye bose reka tubashimire. Hanyuma ababembe bari hariya muri Europe, tubabwire ngo iyo nama tuyitesheje agaciro. Icyo twobasubiza mu ijambo rimwe gusa, ni mu utegereze ibikorwa bya FC M23 ndetse n'amadubu MRDP. Ibyo muhamusaba nibyo barimo, nimutekereze. Uzikizo twereka yuko iriya nama abembe bayifitemo umwete, bakeneye amahoro, nuko bazobona iwabo batekanye, bakagira ico basapotinga kuri M23, kuko yabazaniye ico bari bahaye basaba. Murakoze cyane.